Check, hello. Maya pabengi po kapatid kang Kristo. Kaniting banalamisa, iabetala po king kapasalamatan ding mitutuking intensyones. Alanige Entorno and Family, Amelita D. Baleser, Dr. Conrado Baleser, Paulo Haison and Family, Eder and Ainel Dizon and Family, Angelita Bautista, Bautista Family, Lorenzo and Dizon Family, Ernesto and Mila Dizon, Gina Aguirre and Family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, CJ Chloe Miranda, George Joyce Miranda,
Florentina Francisco, Rose Francisco, Nelia Lopez, Pacho Motor Parts, Honorable Jesus J. Sangil and family, Rafael Paul, Jurgen Paul, Bea Rason, Randall Rason, Lucia Rason, Ko and Borinaga family, Mark Jed Yutuk and family, Leo and Norma Mendoza, Angelita M. Gatling, Florisa Bergera, Ronald P. Perez and family, Cora Maglaki, Grace Serrano, Ed Cordero and family, Annalyn Rivera and family, Lito Yutuk and family. Para naman po king Kebay Tandodi, Renz Pacho, Jesus Balingit, Gina Conanan, Duardan Christoph Ocampo, Brother Lorenzo Calma. Para naman po king sariling kapag nasandadi, Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Christine Ann M. Malig, Edward Joseph, and Eric Joseph Malig, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Usta M. de las Alas, Dennis and Yoli Pineda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Dale Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risa Del Mendoza, Dolly Dagi Salalila, Jimmy Pacho, Sara Jo Cuenca, Gino Kylie Pacho, Nerogel M. Garcia, Lovely Canlas, Maria Priscilla Abad Dizon, Mirasol Peralta and family, Marion Sunga and family, Eder and Anal Dizon and family, Angelita Bautista and family, Lorenzo and Dizon family, Ernesto and Mila Dizon, Ruben and Trixie Henson and family, Maureen Rodrigo, Mary Ann Church, Mary Ann Cunanan, Mary Grace Cunanan, Lerma Santos and family, Gloria Olano, Navarro family, Jerickson Halili and family, Carlota Samson and family, Dela Joy Clothing Shop, Florencia Candelaria, Jaila Corin Carion, Amari Gabriel Candelaria, Elana Gel Agbanglob, Brian Medina, Lisel Medina, Dirk Medina, Petra E. Borja and family, Bibi Sunga and family, Risa Garcia and family, Apong Isang Resto, Maylene Manluco, Yutuk family, Reggie Arenas and family, Chris Lunes and family. Para naman puking malaguang kapaldanan dadi, Mary Ann Elmida, Benancio Adan, Rosel Pascual, Luz Tayag Navarro, Ricardo Manalo, Teresita A. Aguila, John Rainiel Cruz, Rolando Renato Bitaco, Gina Yumul, Elizabeth Flores. Para naman puking kaladwada di, Senior Amelia Sarmiento, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Concordia Acueda, Pepe Jr., Benedict Yusuf Rason, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Rogelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotibo, Romeo Caringal, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Pedro de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin De Ramas, Father Eric Santos, Sonny Pinca, Regina Dicaico, Isabel de las Alas, Julian Dicaico Jr., Ruben Hanson Sr., Rufo Aguirre, Ricarda Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño,
Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Eugene Buenavista, Yolando Adan, Eva Asahar, Patria Navarro, Joanna Macapugay Pingol, Teresita Santos Velasco, Fernando Garcia, Redento Punsalan, Elmer Sumawang, Alfonso Nieto Abara, Ricardo Castillo, Alan Chenesky, Maria De Leon Timbol, Abel Deirit, Antonina Bie, Joaquin Bie, Carmel Nobie, Gabina Mariacob, Renato Mariacob, Osmando Rodrigo, Lorenza Navarro, Arnold Bie, Francisco Navarro, Yolando Bie, Herminio Bie, Emerencian Carrion, Elizabeth Soto Aison, Elorlin Aison Sikat, Justino Aison Sr., Julio Bungay, Eliodora Bungay, Aris Sunga, Recto Canco, Felino Canco, Ernesto Suarez, Donald Smith, Rual Lingatong, Mingoy Lingatong, Esmeraldo Francisco, Elpidio Dalina, Regidor Dalina, Pedro Licop, Roberto Lacanlale, Emilia Lacanlale, Ernesto Tanueco, Erkin Tanueco, Maria Hanglan Antonina Pineda, Jose Canlas, Pablo C. Pancho, Ryan King Garcia, Baby Angel, Godofredo Emma Jane Castro, Delia Alicante, Jessie de Guzman, Dolores Manalang, Antonio Manalo, Juanita Maglalang, Iluminada Season, Rolando Emiliano Juanita Cordero, Luciana Yutuk, Carla Cristina Yutuk, at ding sablang kaladwang mangailangan king pakalulo ning Kinu. In magmisa tapo Reverendo Padre Tedly T. Villanueva, SSS. Ititipon tamo, king lagyo ning pa, ang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ipagkalubsana alang patlud, kaya kayo nga ning grasya, kapibabatan at kapayapan, kabang susulong ing beluan tungkol king Ginu, ing dibino ng pakalulu, manatili, parati kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pauli ning kailan tang tula, may bata, king kasakitan, uling ning kaya katang kasalpantayanan, si Shantala Reni, rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastangin ng may agnadagnan ng kapanisyan,
Magkumbisal ko, O King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghela pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payong tutu, pakaluluwa na katamu, at ing pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katahan sana, ting biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy pang mayupaya, ing daya ring martir, giyawa mong bini para king bininyagan, ing mipatutun ng San Carlos ading kayabena, ading karelang katapatan kang Kristo, arapaning pangipasakit, ayag diagnosa na ring ema bilang-bilang nga lalaki at babae, pangmibiyebiyeging kasalpantayan ng Kristiyano. Itiaduan mi kapamatanan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabiyat magari, kambemot ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Mamamasang iba't kayong libro ning dapat daring apostol. Ingaring Agripa at Iberniste, dilatangla sa Saria, bandalawan det pugayan, Ipesto. Inamiglambat nung bagya ka rin. Abuklat ng Pesto, king Ari, king kaso ng Pablo, ngano. Ating meto nga makasukol keti, akalakwana na pa ning administrasyon ning o gobernador Felix. Biglat dang pasibayo kanako at kanitang mintako, Jerusalem. Di pamutok ding saserdote at ding makatwa, ring udyo ing kaso, at inawad ka na ako, ing sentensyahan ko ne. Dapat sinabi ko karela, king era ugali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing papatere, ing nino pa mang taong bibintangandang pamikasala, hanggang eno akayarap ning husgado, ring bibintang da kaya, at hanggang emi ka pamikatagon, ipagluwalo ng kayang sarili, king bibintang da, laban kayo. Kanitang dilatang laketi, eko pepasayang panahon, agad-agad, itang kabukasan linuklok ko king husgado, at inutos kong yarap de kanako, ing tao. Inyang ikwarang may kapiyarap king husgado, alano man narap na numan, karing pamikasalang isipan kong iapagda. Ing karelang piyamanuan laban kaya, makayanggil mong bukod, king sarilang reliyon, at tungkol king meto nga taong milagluan, Jesus. Mete na kanu, ing taong iti, dapat pipilit ng Pablo, king mabiya. Eko balo nung makanano kong atulan, ing pisasabyan na ito. Inyakitang ko kang Pablo, nung bisaya ka rin ni Jerusalem, malitis. Tungkol ka rin bibingtang da, laban kayo. Dapat ipablo minapilarya, inawad na yung ayamilalako gwardya, at yung emperador, yung lumitis, keng kaso na. Inainutos ko ang gwardyan niya hanggang eke
akwang aparala king emperador. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King Banwane binili ng Ginoo ing kayang trono. King Banwane binili ng Ginoo ingkayang trono. Purian me ing Ginoo, o kalado ako. Mabilog kong pangataw, purian lagyo ng banal. O kalado ako ing Ginoo, kay kayang purian. Sablang kaya pepanabang, emusana kakalingwan. King Banwane binili ng Ginoo ingkayang trono. Nung makanan niya katas imbanwa king yato, makanyang kalawak ing lugod na, karetang makitakot kaya. Nung makanan niya marayo ing aslagan king albugan, makanyang lakarayo kaya, ring katang kasalanan. King Banwane binili ng Ginoo ingkayang trono. King Banwane binili ng Ginoo ing kayang trono at mag-arya king meto ketawan. Ikong masikan at mayupayang anghel, purian niya ing Ginoo. Ikong mayupay at masikanan, amaminto king kayang amano. King Banwane binili ng Ginoo ingkayang trono. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ume kayo at ituro ing kakong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo ko kapilan man ang ganaking kapupusan na ningyato. Ing Ginoo manatili ya kayo. At kaya ka antimurin. Pama sa aking may pabalita, agpang kang sanuan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang may kapag-almusal na la, kitna ni Jesus si Simon Pedro, nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko mahigit ka rin eh. Wag inu, balo mo king kakaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin ka na akong biserong tupa. Kinaning kadwang ako do kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibati Pedro, wag inu, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitnane kaya, king katlungok do, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong kuti Pedro, uling may katatlune kitnan kaya, kaluguran mo ko. At may kiba iya, ginubalo mo'y sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo, ring tupa ko. Ing katotohan sasabihan ko kaya ka, inyang kayanakan mo, ika yung pipablas ka sarili mo, at lalakad ka nung nuka bisang munta. Dapat po tang tunwa ka, iatchat mo rin gamat mo, at aliwayang mipabalas kaya ka, at midala kaya ka, king lugal ay eka bisang munta. Sinabi na iti bang pawagana nung makanano ya matay Pedro, at umunye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus kaya, tuki ka, kanako. Ing may pabalita ng kaya katang kaligtasan.
Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kaya kayo ngan. Maya pabengi po. Yan pong Biblia, atin lang pong sasabihan, na ang Diyos mismo, lugod ya, ali puware. Po. The Bible says that God is love. At ikatampong tao, basically po from the womb, we are craving kanini. Po, we are craving for that love. Mag-umpisa po kitang sinapupunan na po ng imata mo. Yung po kanong the word love, yung amanong lugod, describes an emotion. May nga pong emosyon. Pero, atin degree of stages. Kaya salitang Griego, atin po kanong apat na klaseng lugod. Una po, eros. Nanya po yung eros. Romantic love. Kaya po. Kadwa po, storge. Supong ka rin pamilyata mo, storge po ito. Po. Storge means family love. Yan po yung kapamilya, storge po ito. In philia, brotherly love. Philia. At the most ultimate is agape. Agape means God's divine love. Simon Pedro po, yung pamangumbisan na kang lugod na kingapong Gino, ini po usually po ngayon pong Easter, mga atuya pong best may basa yung gospel ay ini, po. Pero at niyan threefold. Ewan po, muna, kadwa, katlungokdu. Pero yung mumuna po, sabi na, yung lugod na pong Simon Pedro, po, perfectong lugod. And yan po instant, making perfect. Peter's love to Jesus was not perfect love, but perfected. Napunsabihan ni Tamong, dinalan niya po kayong malalam experience siya ng pamiyabe-yabe, pamikyabe niya pininalam niya yung lugod ng Pedro, kayong ginutang Jesucristo. Aliwaliway delanan, ating betrayal, ating potang ay mumunayan din ni Pedro, potang kay, aliwaliwa niya po, aliwaliwa. Pero, linalam niya ito. It was not perfect on day one. Pero, however, as day went, sabi dapin, balaan po kayo katamo, muna may pakaluguran, po. Potang kay, as day went, bagya-bagya, ang kay aluluguran mo, po, aluluguran mo, Bala mo, parang obra. Minsan, potang kay, mga pilitang kamong lalahang obra. Pero potang kay, later on, so nga master mo yung obra mo, luguran mo burin mo okay pala. Kaya po balo ka rin may asawa, may asawa. So po bang kinasal na day one, kaluguran, potang tauli kaya. Kaya po kayong may asawa, pamakantaya po kaya. Potang day one, romantic la po, pero makanan niya kaya after, potang ipatay-patay na la. Po. Pero yung goal tamo po, gana-gana kaya katamo yung relasyon tamo. Yung goal tamo po is agape love. Po, nang naman pong status yung MBA, yung goal tamo is agape love. Kung makanano na kampo liguran ng ginutang Jesucristo, hindi po kata pong bandang tawlinan ng kaya katang gospel, na ano pong sinabi na ng ginutang Jesucristo kang Pedro. Sabi na, dalada ka, kaya mo buring puntalan. Napong boy sabihan na nito, makanyan pong lugod San Carlos Luanga, po, nabi makared ko po, ngayon po yung memorial ng St. Charles Luanga, po, nino itamong, ita po, kaya pong Uganda and Companion Martyrs, po, kaya po rin ng 1880-something, 1886, po, karin na po may martyr din. Ila po rin first Ugandan martyrs, po. Nanda pong commonality kasi dimdam tayo po yung first reading San Pablo, kaya ng Gospel San Pedro, at San Carlos Luanga, at din Kayabe na. Ano pong commonality hintala, kayong Eda Buring, puntalan. Ano po itamong? Ewari po San Pablo, migapilya ang Caesar. Pero balo na, napotang migapilya ang Caesar, ito na po yung kamatayan po. He has to face the martyrdom. Po? Kadvay San Pedro, pain na. Yung ginutang Jesucristo, sinabi na kaya nung makanan niya mate. Yan mo naman Roma, pero crucified upside down niya po. San Pedro. Ang makantaya mong,
Kasi po, San Pedro, Juya, pure Juya. San Pablo po, he's a Roman citizen. Kaya pinangapansinan niyo po, ring Romano, kung Roman citizen ka, ka pwedeng makrucify. Kaya po San Pablo, na ano pong gawada kaya, beheading niya po. Uling Roman citizen ni San Pablo. Charles Luanga naman, minarapya naman martyrdom. Pero each of them, balang metong karela, atin lang pong choice. Atin lang pong choice na yamunta. Kaya po, San Pablo, atin yan choice sa yamunta Rome. San Pedro, atin yan naman, po, metong karetang story about Peter ng King Rome, Mumulaiya, sasaliko yan Mama ko King Roma, pero iaksalubong ni nga pong Gino, nabubuhat na itang cross na. Nung kapamunta Gino, papunta ako, King Rome. Jesus is going to Rome. Ito pinikita kayong vision ng mulai San Pedro. Kaya po, until the end, kaya po, San Pedro, medyo kaya po. Pero until the end, kaya po, kanita na po, pinracing martyrdom na. Charles Luanga po, makanta mo naman. Bari po rin martyrs, they would be asked, Nano, i-renounce mo yung kasalpantayanan mo? Misalba ka. So, renounce mo yung kasalpantayanan mo. Pero ali, huling pong bilang metong mga Kristiyano, makantaya po yung lugod. Kaya po, makantaya po yung expression of love tamo. Kaya po, kalupa na po nini, they chose martyrdom. It's an expression of their faith. Tapong karelang malalam makasalpantayanan, ang popita lugod da, yung ginutang sa Kristo. Sabi natin pong Santa Teresa ng Calcutta, sabi na, Jesus does not call us to be successful, but to be faithful. Kaya po, bakit among? Bakit faithful? Kasi, because fidelity of our love is seen not in success, but in failures. Nangapansinan niyo po, may tela. Failure yan, po. Nung realize siya po, it's a failure. Pero, kaya tapong failure ay na balada rin aliwa, it's a failure. Karin niya po maging successful. Kaya po, itang balada rin, itang pagano kanita, it's a failure. Ang po itang Ugandan king, ang may kamatayan, Charles Luanga, it's a failure. May tenala. Pero kaya tapong martyrdom karin niya po lalong dinalam, yung kasalpantayanan at may convert la po rin aliwang Ugandans. Kaya po, uling ketang balada failure. Failure, ketang kasalpantayanan ita. Uling balad, sumpete mo na okay Pero ali, karin niya mamamut. Sabi dahil po, it is in the blood of martyrs that our faith is strengthened. Sabi na po. And, tandaan po that loving Jesus can be very easy. Sagriyaman yan mong. Potang, if you do not have responsibility, potang ang responsibilidad karing haliwa. It's easy. Very easy among. If you don't have, having no responsibility for others whom Jesus loves too. Pero, the challenge of loving Jesus, just like the martyrdom, is the ability to see, recognize, and serve, and love our Lord Jesus Christ to others. Uling ito po yung ultimate test. The ultimate test, especially po ng panahon da rin ng Caesar, ring Roman emperors, ito po yung ultimate test bilang Katoliko, martyrdom. If you want to profess your faith, you will die. Ito po yung expression na ng karelang lugod. And, pakatandaan tamo po that we should all cling more to Jesus. Kaya nga liwaliwang martyrdom, I experience tamo kayong daily life tamo, at yung tamong little martyrdoms, little expression of our love and faith, kaya yung sarili tamang pamibiyebye, na sabihan tamang pong kalupa na pong San Pedro, kaya tang katlong ukdo, nasabi na, Lord, you know everything. You know that I love you. Tapos siguro yung panitam dapat sabihan ka nga pong mama kalulo, kaliwang po itang kabutaman yan, kaluguran mo ko, siguro po, apo, punta lang niya itang gulot, tal na nita salamin, apo, mag-exam ko bukas, board exam. Pero kutang na po nga po kaya kayo, kutang na po nga pong mama kalulo kaya kayo, do you love me? Ano po kaya kayo, Pero sabihin nyo kaya, Lord, you know everything. Balo may gana-gana.
At balo mo, kaluguran da ka. Kalupan na po naman po sanang Charles Luanga, San Carlos Luanga, at ng Kayabe na aw sana katampo, ako na ni nga pong Ginoo, to profess at ang lugod tamo, ang lug tamo, at makiyabe, maging kalupad maging ehemplo tamo, ng makanano na sinabing Jesus, na luguran tala, din kaparatang tao. Amen. Amen. Kapatid kang Kristo, manalangin taking pa, tangat siya banwa, amitubot king kayang anak, king kayang hari at mata sa saserdote, ami paparangalan ka rin banwa, manatili pa mo rin king kayang pangatawo, banga dala na katamang makirake king kayang kadyosan, nga tamang manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Iglesia ng Diyos, iya ring kalam ng Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang opisyal pampubliko, iparanesa kareling Ginoong Jesus, ng Espiritu ng Justisya at katotohan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang sasalpantaya kin tunay Diyos, pisang metong ano sa ning Espiritu kin lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring kaladwa king purgatorio, kapamaltaning kayang pamaitas tariano sa ng Kristo, king ligaya ng banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngani, aduan tamo ing sarili tamong kapagnasan. Oy paming at subanwa, balo mo ring bilang ding pinili mo nga kayabe mo, manggaman kapilan. Manano na sanang diglagyura, ding sablang ipanalangin mi, mayakit laking libro ding biye, itinganaduan mi, king kapameta ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, bangin kaya katangdaon, matanggapi arapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rin at tingayin daralami king kaya kang altar. Antina ning binyemo karing banal mong martir, ing tetagan mateke sa aking kasala,
Sa upan mo kaming lubos, may tagulaling, king kaya kaming sarili kaya itinganadon mi kapamataan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At kaya ka antimurin. yat nayo rin puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rinoig pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Ding banal mong martir, isan Carlos Luanga, at ding kayabena, tikyan ding halimbawa ng Kristo, at dinawon ding karelang biye para king ikaligaya ng kaya kang lagyo. Ing karelang kamatayan, papasyag na ing kaya kang kapainan ning antintaw. Pipilyan mo ring may na at pasiknangan mula, king pangipatutura kaya ka, kapamayataan ng Kristo ang ginumi. Uli nita, kambere rin soblang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, laying makyabe hingalang tok ng pamamiya kapulyan kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banolay pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabalatan mo sa areting ngayon ng Espiritu mo, pangkaya kami malyalang katawan, at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayong midawon kusang luping pamaylasan at kamatayan, ingwaning tinape, at pasalamat ka kaya, piraso ni at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting ka na ang katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan muna mang kaibat ng apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amay bubu para kaya kayat para ka rin sablang tao, banketa may patawaran la rin kasalanan, laptan niya iti, bilang kapigaganakan, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon niya kaya kayong tinapin ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layong ning pasalamat kaya ka, ing pepaliran mo kayong matampang talak at arapan mo, bang sumuyo kaya ka. Mapakumbaga aming pagamwa mo, ing ikang mangansa ng misulusulo, ing katawan at daya ng Kristo, tipunan na kang minganting metong, ng Espiritu Santo. Ganakan meo igpain Santa Iglesia ang makalaganap ng metong ayato, pang miganap kaking lugut, kambe ng Francisco kay kaming Papa, ni Florentino kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ng Pepay nawan at mananayang subling niya, at din sablang mayawang nabi, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakalalwan mo kayangan, gaon mo kayang karapat dapat magkamit king biye alananga, mangkayabe ng Birhen Maria hindu ng Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe na rin apostol, San Carlos Luwanga at ng kayabe na, at din sablang santo, at inubat king malmong kaburyan king kay kabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang may payang tutu, kagom ng Espiritu Santo, pupuryandak at parangalan, manggaman king alalangga. Ngayon ni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kayong pa, karingamanong tiro na kikata mo, ning Ginoo. Ikapos mo kami mabinuking sablang marok, malagod mong ipagkaluping kapayapan king panahon ni, baging kasaupanin kaya kang pakalulu, para tayong mikapos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, habang mananaya kami kambening maligayang kapanaligan, ing panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, yung kapayapan lalakban ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiyaw kaya kayo, yung musa babaliktan din kaya kaming kasalanan, yung nalaban mo yung kasalpantayan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Yung kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tangining mikakametong tamo king kapayapan?
Noong kordero ng Diyos, ang milakong kasalanan ng yato, mapalad na rin mayawos, kaya puna ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya ing amano mo at kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit era ka atanggap king sakramento. Umeka mo naman espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude, tama po. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger.
Please do not let chaos or war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without Amen. Lukluk tamo po sagli para kendita ka kapabaluan. Announcement po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa ating shrine. Ngayon po, unang biyernes ng buwan, ay magkakaroon po tayo ng second collection. Ang mga pondong malilikom sa second collection na ito ay ilalaan para panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Pangalawa, Ingmayap Abalita, ang opisyal na publication ng Archdiocese ng San Fernando, issue para sa buwan ng June, ay mabibili na sa religious store. Pangatlo po, raffle for acoustic tickets of the Holy Spirit Paris is rescheduled on July 25, 2022. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Hoig paing malagud kaniting kapag masusyan king tagumpening kaya kang martir. Tinggap mila ring sakramento a sinap karelang, may bata king delanan dang pamaylasa. Libuta ding sarili ming kasakitan, papanatilyan na king matatag king kasalpantayanan at lugod. Itinganado an mi kapameltan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman natiliya kay kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo. O akong nga makalulupis siyag mo kang bening banala krus, singalang kupa sa lugod mo, king balen mainiwi mo. Pakaramdaman nyo rin panigapu at panalangin ding balang merong kaya kami. Ding magmasusi king adon ng karelang kaya baitan, ding ang benebersar ng karelang kasal, maglakbek king aliwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at magikapanandaman, ipagkalabyo po yung kayadwananda, lalapit ting maniubaga po kaya kayo, at tatanggapan dang bit mong kapasalamatan, yung kalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan mo na naman ding imahin, rosaryo, kandila, laro, adaralada, karelang dadarala, pangsesening lugod da kaya kayo. Kapamataning bendisyon na itiaga na kada sana, yung pangako daking binyag, na ikamo kabud, yung karelang luguran at saywan, ating Diyos, manggaman, King, alanangga. Amen. Apong Mama Kalulu, Pakaluluan mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. ang ginumanatiliya kay kayo. At kaya ka At antimurin. bendisyonan na kayo ng mapayang Diyos, ingpa, inganak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena ko kung kapayapaan na biyabiyameto nga banal, uling karake kayo, king panga Diyos ng Kristo. Salamat, King Diyos.